Dakle, ja sam došao ovdje da govorim o tim stvarima. Nijednog trenutka nisam usporio zločin u Srebrenici, ali kvalifikacija koja se želi nametnuti da je Republika genocidna tvorevina, apsolutno je neprihvatljiva. S druge strane, samo želim da vas upoznam i mogu da vam plasiram podatke o tome. Kad odete u Potočare i pogledate ploču na kojoj postoje imena ljudi koji su tamo ubijeni, masovno Bošnjaka naravno, onda vam mogu da pokažem najmanje 500 imena uklesani na tim pločama koji su živi, koji su glasali na izborima i koji su poginuli na nekim drugim mjestima i daleko prije događaja iz jula 1995. godine. Prema tome, postoji naše duboko uvjerenje da se to pokušava iskoristiti kao špekulacije. A vi ste taj koji ste upravo ovakvim tvrdnjama pospješujete te špekulacije. Zato ja ovdje samo razgovaram, ne s namjerom da kažem da ste vi ovakav ili onakav, da izazovem nekoga protiv vas. Ja sam ponosan na Srbiju, što može, ja je volim je više nek Sarajevo. Možda vi više volite Sarajevo nek Beograd, ja to ne znam. Ali u svakom slučaju, dakle, Srbija može da bude ponosna, ali dozvoljava da i vi, koji imate potpuno različito mišljenje od državne politike koja je zvanična, možete da slobodno govorite i da niste ničim zaustavljeni. I ja vas ne zaustavljam.